I don't think there's really one thing that would, cause homelessness. I think it's many factors. I think, people don't just immediately become homeless. I think it's a series of maybe decisions or unfortunate events that happens in a person's life. Ni benshi muri mwe mwibaza niba muri Canada haba abantu batagira aho baba, homeless. Ese niba bahari babangana iki? Gusa biragoye kuba wamenya umubare nyawo w'abadafite aho baba muri Canada. Ibarura rya vuba rigaragaza ko rimwe na rimwe abantu ibihumbi barenga 55 bajya babura aho baba in the same time. Abandi ibihumbi 335 bo bajya babura aho baba byibuze mu mwaka. Hagati mu mwaka umuntu akaba yari afite aho kuba, ariko mu buryo butunguranye akisanga nawe ari ku muhanda nk'abandi. Ibihumbi 245 muri bo bakoresha ya mazu agendana, naho ibihumbi 75 bo bagakoresha amatente ashobora kuzingwa, ukaba wakwimuka ava hano ukajya ku yindi side. Mu gihe ibihumbi 15 byo nta kintu baba bafite, usanga bo barara hanze. Buri munyekanada uba mu buzima buciriritse aba yiteze ko isaha n'isaha yazisanga adafite aho kuba. Gusa muri rusange usanga ibyo bibazo bikunze guhura n'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, abagore bahohoterwa mu ngo zabo, abarira abana ari bonyine, ndetse n'ababana n'ubumuga muri rusange. Yakiyongeraho n'abafite ibibazo by'imitekerereze. 52% y'abatagira aho baba usanga bari hagati y'imyaka 25 na 49 kuzamura, naho abafite 65 kuzamura bo usanga umubare wabo uri hasi cyane. Ese mu by'ukuri ni iki cyaba gitera icyo kibazo gikomeye cyo kubura aho kuba muri Canada nk'igihugu gikomeye? That cause homelessness, unfortunately, and I think that it's a lot of it has to do with equity. I think not everyone is given the same tools to go about life. I don't know for sure what causes it. If I had to speculate on that, I would say mental health. Ahanini biterwa n'imibereho itari stable, bitewe n'ihindagurika ry'ubukungu muri rusange, ubuzima buhenze, ubushomeri, umushahara udahinduka, nawe uri mu bituma kuba wakwigondera inzu muri Canada yo kubamo birushaho kugorana. Ku rundi ruhande ugasanga amafaranga y'ubukode arushaho gutumbagira cyane. Ikindi, ibibazo byo mu mutwe, kubatwa n'ibiyobyabwenge nabyo biri mu bitera ubuzererezi. Gutandukana kw'abashakanye biri mu bitiza imbaraga kubura aho kuba ku bantu benshi. Muri rusange mu gihugu hose kuzamuka k'ubukode bw'inzu, ibicuruzwa na serivisi zitandukanye biri rusange kuba bihenze. Ibyo rero ku bantu bafite ubuzima buciriritse bibabera inzitizi zo kuba babona aho kuba hahamye. Nanone bikarushaho kugorana ku bantu batuye mu mijyi nka Vancouver, Toronto, cyane cyane ku bantu bafite income ikiri hasi. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane kuba wakwigondera inzu yo kuba. Ubuzima buhenze, kuba wabona ibyibanze mu buzima ntago ari ibintu biba byoroshye ku muntu ukora amafaranga makeya. Usanga abakozi bakorera make bibagora cyane kubona ibyibanze mu buzima, nk'ibyo kurya, kwivuza na transport. Sometimes bakisanga badafite aho kuba bitewe n'izo struggle z'ubuzima buhenze. Kutagira aho kuba binafekta ibindi bice by'imibereho, urugero nko kwiga, akazi n'izindi serivisi ziri sociale. Nk'ibarura ryakozwe mu mwaka ushize muri Toronto ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 4, hari aba homeless barenga 10,715. Muri bo 3,318 babaga mu tuzu tumeze nk'utw'impunzi. Iyo mibare ivuga ko inarenga kuko
harimo n'abatajya basohoka ngo bagere hanze, babayeho mu buzima bumeze nk'ubwihisho. Urugero nk'abagore n'abana, kuko ari abanyantege nke batinya kuba bajya hanze muri iyo sosiyete yabo, bashobora kuba bagirirwa nabi na bagenzi babo. Niyo mpamvu ino mibare akenshi ubusanga inarenga. Usanga abatuye mu mijyi ari bo bafite ibyago byinshi byo kuba bakwisanga ku mihanda. Urugero nk'imijyi nka Vancouver, Regina, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa na Montreal. Bitewe n'ukuntu ubusanga ubuzima bwaho buri hejuru cyane kandi buhenze. Urubyiruko rwihariye 18.7%. Abenshi bari hagati y'imyaka 24 na 13. Usanga bose babarizwa muri rya tsinda rya LGBTQ, ry'abaryamana bahuje ibitsina. Gusa muri rusange abenshi batagiraho kuba usanga ari abagabo, kuko bo bihariye 57% n'ibice bitandatu, naho abagore bakaba 36%, rimwe n'ibice 8 transgender. Usanga bisanga muri ubwo buzima bw'imihanda haba harimo n'abakiri bato. Bivugwa ko 40% n'igice kimwe batangira ubwo buzima bw'imihanda bari munsi y'imyaka 16, baba bakiri bato cyane. Ndetse benshi muri bo bakunze gupfa biyahuye cyangwa se bitewe na overdose, gukoresha ibiyobyabwenge byinshi birenze urugero. Ubusanga nta cyizere cy'ubuzima bafite. 32% babarizwa mu mwuga w'uburaya. Bakoresha ibiyobyabwenge biri hejuru cyane, harimo nko kwitera inshinge, amaheroine n'amakokayine. Abenshi b'igitsina gore usanga bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri ubwo buzima butoroshye, ukabona babutwitiyemo, basamye inda, babyaye bari muri ubwo buzima, bakarera abana bonyine, ubuzima bukarushaho kugora. Bitewe n'iyo mihangayiko, usanga benshi bakurizamo n'indwara zo mu mutwe. Akenshi bigatangira ari amadepression, bika-affecta imitekerereze. Abenshi bakurizamo uburwayi bwo mu mutwe, bagatangira kugira amadepression ndetse bika-affecta imitekerereze yabo. Iyo imitekerereze yamaze kwangirika, umuntu aba yarangiye, nta kintu kibashije kwishyira ku murongo, haba ku giti cye ndetse n'ibimuri iruhande. Usanga ikigero kinini cy'abantu baba mu muhanda bagenda barwara n'indwara zo mu mutwe, kandi akenshi ugasanga ni abagore. Bikarangira bayobotse inzira y'ibiyobyabwenge, ugasanga afite ikiyobyabwenge kimwe cyangwa byinshi byamubase. Gusa ntago ari abagore gusa, kuko usanga n'abagabo bari hagati y'ikigero cy'imyaka 25 na 55 bihariye nka 47.5%. Nubwo bimeze bityo, government ya Canada igerageza kurwanya impamvu iyo ari yo yose yatera ubuzererezi. Amazu arenga 247 yarubatswe mu mpera za 2019 agenewe abadafite aho kuba, ndetse ibitande 16,271 hari side byashyizwemo bigenewe abadafite aho kuba barara, haba ku bagabo cyangwa se abagore. Aho ni nko muri Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia ndetse na Toronto nayo yateganyije ahantu 6,800 ho gufashiriza abadafite aho kuba. Zimwe muri izo site zagiye zongerwaho bitewe n'ubukonje bukabije bwagiye buranga Canada mu myaka ya 2021 ndetse na 2022. Canada ikomeje gushaka igisubizo kirambye cy'abatagira aho kuba. Nko muri Toronto, byibuze mu ijoro rimwe abantu 40 bakurwa mu mihanda bagashakirwa ahantu ho kuba, byaba by'igihe gito, amezi cyangwa se igihe kirekire. Imiryango itabagwamiye kuri leta kenshi na kenshi yabagira neza, usanga rero yita cyane ku bantu nk'abo. Usanga ubufasha bwihuse akenshi babugenewe abafite ibibazo bikomeye kurusha abandi.
hari abafashwa by'uwo munsi bakabonerwa ibyo kurya naho kurara. Hari abafashwa mu gihe cy'ibyumweru, amezi runaka, abandi bagahabwa aho kuba heza kandi hari permanent. Bakabona ibyo kurya, imyambaro n'ibindi nkenerwa mu buzima, urugero nk'ubuvuzi, kuganirizwa ndetse n'ubufasha mu by'amategeko, dore ko hari benshi baba bikeneye. Gusa kugeza na n'ubu nta gisubizo kirambye kiraboneka ku bantu badafite aho kuba bakomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Mboneyeho n'umwanya mwiza wo kubashimira kubw'ibitekerezo byanyu. Abari bambajije ku bijyanye na homeless muri Canada, ndizera kino kiganiro cy'iminota mikeya harimo ibisubizo by'ibibazo bagendaga bibaza. Murakoze. Bye bye.